Jida tambui che jojini ye choki Afghanistan rochun chobe gyudun tu Afghanistan shongi tabar chunggu gi dilam tembe tar ngore mi gombe bume nam kaji dan ji sonje da ji simshi ye choki Afghanistan rochun chobe Afghanistan sane kansani bumolo shon dan bume dharma nam kaji o chube jodon mambo shi sintola koyo be khonle Bumen gashi zongkana jibu juyo bada gashi la dujong narjo tebar masi jungu gi dilam ladar dong hi juri na chulu chapkong da midang yong mi de na la shujin labar teyo ba gyundu Taliban gindin saba zabi hula mujahidi ecstasy su yegishi pe ding gore gondang gi dilam dande ni bumen so la timtoni nyenzu je yo be ngolen je mebshi Taliban gindin saba zabi hula mujahidi ye chogi Afghanistan rojo chobi bume chola lotsap denbani dungu da mintu bashiri ye chogi Afghani rojo chobe Afghanistan ki bume chola gore konchola jenje ni dujong narjo tebe lotsap dini shimebi nonchu shiri Afghanistan ki bume chui gore de susu i kombare kozola zenwang tongken su kaya mela nyenju dodamle kongki kozola narjo dawa mare Deni dida shiri dungu nesu dan kata hajang rimure ji yundu. Deni zunre, Taliban sangchu darbe dan ngongole kongkin rinzaba Abdule Kafalu kei ari nyamde sarkang la tenpang je dundu. Koi ne tibi le kongkin pume nyen toba tsu tabar jungu ki dishi dan genken ki pume nam zinzong je shinyu bishi. Koi kachi i jizo zhu lu dang min tu bin gore darbe dongken ki pume nyong xie shi len zinzong je me jang gore choni mi gongken nam jinche changme nang lan zinzong je ge yobare ji yundu. Ye zogi Afghanistan rojo chobe pume haja mambui gore gomi dan jebi timlu ladar ki juri na nga chi rinbe nang lan zinzong te yoba yundu. Ari chisi le kongki ngoni ari shongi nga jing Taliban ki pume dan pumon chola migar ki tanun tebi gochap dan Goyang de binzing zhong darbe tangdo mebe tila muntu ni donan yu ji song yu bshi.